video tha wedding le thusim tha ngai dinga hongkit ho zo se na bon chawin ngai lu naw salam khain bem sawe nisi ahin Huikong sang le zanga tabang hi US akun Europe zonin analeng do jiwin hi chule hi chi hol ahin atamzo tabang hin Atlantic tuipi palgal kain hi chi Huikong lampi bo hi azui jiwin hi hitia chu Huikong hohi anung ama kilometer somgu vel ki ka lengmat che jiwa ahin aning langkai eki ka adanu hi kilometer som thum chule asan dan lama saidia fit sang khat hobo aki ka un hi chi chu meter za thum le nga ho be bo aki ka tina hi na to na Huikong le Huikong dang kinai cha cha alen na tu kha jing mai thei a hi lo jong le video ho bela ko na jong namu kha te ding hi hi chi tabang he adi a US a ko na Europe zone Huikong ho chunga aha ki mudi senin hi hi cha do na khat cha hi le I ati le van tham zol hi ti hi ong dim se ra Huikong tol ho hin ipidinga kinai cha cha atolwa he chi Huikong lampi bo hi ti zat ta din muna amanu hiding ham ti hi he chi min a mu thei Huikong lampi hi achi sa kum zakhat lam di chada cho anaki mudo a hitai 1920 kumchun Japanese meteorologist Wasaburo Oshi kitipahin weather balloon za chum izan ham khat pi hi van lama hin research purpose ading in anasol tawin hi he chun van laizol fit sang som thuma kun sang som li ki ka a sang hin mi him min amu thailo force khat au me ti hi a hin doi na hi he chi force chun balloon ho to sulam kaya ha ta in apui pe na hi a hin la van noin he chi pa khul gil na nei chu na sa in ana nei be pun hi izong le kum som ni langa zawa van noi ga le ni na lai chan thil so gim nei ta khat ahung so in he chi chun van noi mi te chu Japanese scientist pa khulgil na nei chu thuta a hin lawa a hin kho sa pan sa an he April ha 1945 komin United States a Oregon kitina gama hin golcha mi gum hi picnic adin anachi win he hia chun balloon lin ta ta ho chu hi chi gam mang la achun agamu do na he hi chi athil mu chu thanom ta in agala tha un ahin la itabang a ha sat na ahin hlun den di ham a he pu win he hi chi balloon sung chun bom anaumin asu ling le le na lam un ahung pu ke en hi chi gol cha mi gu mo chun thina anatu un he hi chi tabang thil thung chu US gam mun chom choma konin jong report akimu be be na lain he hi chi thil su khol na wa kon he do chu a hi le hi chi balloon ho he Pacific tuipi ka lama kon kilometer sang som wa lam pe a Japan ten a hin lan chu a hi dan a khol do na he hi chi balloon ho hi thumlet li mai mai he pun Japan te hin hi chi balloon ho hi sang ko wal lunch a hin bol hi hi hol achun jathum chu atup naw mun US a chu in Japan te hin Wasaburo Oshi research chu pansat na nei wa hi chi balloon ho hi van lai zola hui ha ta ho a hin lo sa wa US gama dinga a hin so lo hi hi cha ko na chun fit sang som thuma pat sang som li chan ki ka a hui aloma ha ta hung ho hi jet stream tin jong a ki he na hi he chi hui ha ta ho hi kum thung ke tabangin solam ka in pungka khat sunga kilometer zani le som nga a hat in anung jing in hi he chi hui ho hi northern le southern hemisphere a ki he do in he chi hui hi huidang banglo in alumin anung in hi he chi chu kilometer zakhat wal a lin kilometer li a sa anunga hi agidan na ta khat chu hi le he chi hui hin aum na ki chi ta anei kit pun hi scientist ho ta sandanin hi chi hui hi leisin aning lamte ni le alai ta sat ledat ki ba lo je akon kisim do hedin ata sanu ne hi leisit alai akun huilum ho hi leisit aning lama akitol tengule hi chi jet stream kiti hui hi ha ta ha sa chum ji a hi a hi le leisit alai akun hui hi leisit salam aninga akitol tengle a hui chu thanglama kun salama chiding dol hi a hi le itidana hi chi jet stream ho he thlumlama kuna solama kitol hi wa ham ti hi aji penta cha hi le leisit akipeji hi a hi tin akisei ne hi iche now leisit hi anti clockwise ti chu pung ki pe dana ho hilo ale lama ki pe hin hi chi chu thlumlama kun solama nidan khat ka sunga kilometer sang le zaku a hat a ki pe hi northern le southern hemisphere a hi he chi hui ha ta hi leisit aning lama ki tol ding do la hi a hina leisit ki pe pa hin nam phu a thlum lama kun so lama dinga akitol sa ki hi a hi le tun to na thupi pen chu ga vele han Atlantic tuipi chung zot pa a US a kun Europe chi na dia hi
i atile Huikong sang le zanga wal hin lampi khat bo amanu hiding ham ti hi 1952 kumchun Huikong tol ho hin hi chi jet stream kiti na hi a hin kho sa apanu na hi jet stream hi Pacific tuipi chung bowa ki mu hiloin Huikong hon Atlantic tuipi chung azot pawa USA kon Europe achi ti nguzong le a hedo jiwin hi hi Huikong a akhul jin ti ngulahin Huikong tol ho hin a Huikong chu jet stream kiti hui hat ta la achun atol lu jiwin hi aji chu hi chila a idan khat ka sunga kilometer jani le songa a hat chun Huikong chu amasot zia hi hi hin Huikong chu alen ha sa be a engine ki pe pen jong a all sa chile a thau jong a safe ki hi hi tabanga chu Europe a kon USA akile ki tingule wang Huikong tol ho chun lampi dang aman ki wa hi hui hat na jet stream ki ti lai chu apel do ki jiwa hi aji chu hi hui ho chu Huikong chi na ding lam zona nung hitlawa ahung le nun a hi je in Huikong a dinga ha sat na aumin a hi phat a chi jingin airline industry jong ha ta in akhang to tul jeng tan Huikong tol ho zo se hin hi hui hat namun jet stream ki ti hi solam chi na din amang jing ta ben hi a hin la laya boi ta khat cha hi le hi jet stream ki ti namuna hin Huikong atam wal ta na hi le hi Huikong tu sit atu sa thei din muni naum ta na hi tu sit ho atolo na diu chule Huikong ho lampi a weather dung zui a su tu pi ding hi air traffic controller kiti ATC ho mo pu na hi chuti a hi le hi jet stream muna hi Huikong ho kita tu ti ho loading hi air traffic controller tower a radar khon Huikong namun a het do thei a hi ti chu he so ke na hi hi allocation dung zui a chu hoi chi Huikong chu ichana sanga lenga ichana hat a leng ham ti ho a het do jiwa a hin hi ho zo se hi ATC hon Huikong namun a het do wa kun asim tu wa abe tu le jiu hi a hin la hila boina ta khat cha hi le hi tower a radar ho hi arrange ti chu thil amat pha na chan hi saw kit lawa hi asaw pena kilometer za le somni legi chana Huikong hobo amat pha hi hechita banga cha New York khopi ATC radar jong kilometer za le somni legi kulka sung hi tho kit ma hi hiji achu Huikong ho hen hi kulka sung cha khel le radar range a kon mangji wa tai a hi le ATC ho hin Huikong ho namun iti he thei diu hitam tuipi ho chala kilometer asang asimin akidil pe in ahin achung zona Huikong lengle ho hin namun hi minute somlali zo si le ATC control tower a hi satellite a hi lo le high radio frequency MANGCHA ahin het sa jiu hi ahin la hi che minute somlali ka azong chu tu si na tu jing theu a hi hi chun 1965 kumchun system tha khat ahin pudoun hi chu Northern Atlantic Organization track system akitin a hi lo chung le NATOTS tin jong a hevin hi hi chu ahin America le Europe a chi ding Huikong ho lampi ding izan hampi hi asimun hi hi chu ho chung mun pi li a Atlantic tuipi laya a control na hi hi mun pi li ho la a amasapen chu New York station ahin abana Canada Gander Newfoundland ahin abana Santa Maria Oceanic chile Sandwich hicheng hin amununa abet tu hi NATOTS hin NATA a kon NATF ka sunga hin Huikong lampi gu anei na hi Huikong ho alen do masang la khun Huikong tol ho khu lampi khat ki ko muji hin a hi lo jong le alen do zo nunga lampi a chu Huikong dang atambe se a achina thei a hi lawa a hi le adang khat akomu ki jiwa hin hitia chu lampi khat akon lampi khat a ki khel le theu a hi hi Huikong lampi hi Europe a chi Huikong hon telwin phatia amu theiwa alampiu changke azo theina diwa ki si mong a hi hi telwin ki ti hi Huikong nunglanga kon hunga Huikong hin masat hui ho ki seina hi hi Huikong lampi hi nikha sunga ni ve weather satellite MANGCHA in bet thana anei jingun hi chule hi tia chu hi Huikong lampi hi a hin ding bang ta a abet thla jingu hi hi a live wind map a kon imu bang wa hi US hi veilama Europe hi zet lama chule Atlantic tuipi hi lai ta a sea level a kon akimu bang hin Atlantic tuipi lailunga huinun dan hi nidan khat ka chunga kilometer sang som ni le sang ni a hara hi hi cha imu akang lai zo se abon cha jet stream kitina ho cho hin US a kon Europe Huikong lampi sulin tu hi NATOTS Huikong lampi kum ho chu
ichi jet stream a hi kisim tup den a hin ithihama Huikong namun chu minute nga akun som changea update amlo kha a hi zongle Huikong autopilot system hin a speed ha dan asan dan le akika dan ho NAT OTS lampi condition dungzuya maintain abol zia hi hichi a hi Europe zone ding Huikong ho hi lampi bo sia hi lengjiuva hi hichi adi mong nai ti pho chin adin life plan tracker hi ga on lew hen Atlantic a hi chilai vela hi Europe zone Huikong zo si in hi line ho hi a ho wa a hi wanga ahung kile do zo si wang hin jet stream a kun gamla ta a aleno akimuthei ne hi hichi thu hi he them theina diwa chom lam ta ka hin se hin I he them chi diu jong ka kinem in tunia din hi chan chu hin tin video ki ting dam selen ki mu ki tawde na bon chavin stay safe and stay blessed.